I te ahua nei e kore te tiriti o Waitangi e whai wāhi ki roto i te oati a ngā mema pāremata. Kāore a hone harawira i whakamanahia hei kai tōranga pū i te rāwiki e te kai whakahaere o te whare. Nō te mea kāore ia i whai i ngā kupu tika i roto i te oati. I huri ke a harawira ki te whakapū mau i tana tautoko ki te tiriti o Waitangi. Hei tā te pirimia a John Key. My view is no. I can't see any reason why we would change from the current oath. He aha te hua o te tā ute, me he mea kāore tō reo whakahe e rongohia o pānui rānei e kitea. He pērā te āhua mo e te hi Māori i haere, ki te arahanga matua o Tāmaki Makaurau i te rangi nei, i piki ake rātau ki tētahi o ngā taumata teitei o te arawhiti, me te haki tino rangatiratanga. Ko tō rātau whakahe ko te mahi kari hinu i ngā au moana o te motu. Toko rima ngā tāne, toko rua ngā wāhine, kei wainga nui o rātau pakeke i te tekau māwaru, me te toru te kautau, i mauheretia i ngā prihimana mo te tūkino taputapu, me te haere pokanoa ki tētahi wāhi rāhui. Hei tēnei paraere rātau tuai ki mui te kōti ārohe o te Rakipai Whenua.